Imena kafana govore o društvu i mentalitetu. Društveni život Beograda ni nekada, kao ni danas, ne može se zamisliti bez kafana. To je posebno bilo izraženo u 19. veku, kada je mlada srpska država, koja se oslobađala turskog ropstva, sporo gradila institucije, pa su kafane bile mesto društvenog okupljanja. Sve inicijative, društveni dogovori, književni poduhvati, političke inicijative, esnafski dogovori, pa čak i zavere, rađali su se za kafanskim stolom. Čuvena Svetoandrejska narodna skupština, na kojoj je okončana vladavina kneza Aleksandra Karađorđevića i na presto vraćen knez Miloš Obrenović, održana je u Velikoj pivnici 1858. godine. Zabeleženo je da je i prva skupština Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca zasedala u zgradi kasine na Terazijama. Vojislav Ilić je za kafanskim stolom u Dardanelima napisao čuvenu svetosavsku pesmu Ko udara tako pozno, a Stevan Sremac je za kafanskim stolom u Oraču, koji se nalazio na uglu današnje Takovske ulice i ulice Ilije Garašanina, napisao Zonu Zamfirovu. Kafane na drumovima zvale su se mehane, što je reč turskog porekla i znači drumska krčma, a u Beogradu su bile poznate Vuletova mehana, Gospodarska mehana, Čedićeva mehana, Despotova mehana. Najčešće su dobijale imena po vlasnicima i bile su poznate po nižem kvalitetu usluge, a u njima su sedeli uglavnom nakupci i seljaci koji su na pijace donosili poljoprivredne proizvode. Bilo je kafana kojima nisu vlasnici dali ime, već građani, najčešće po mestu gde su se nalazile, pa je kafana koja se nalazila u blizini Tekije na Velikoj pijaci dobila ime kafana kod Tekije, a tako su imena dobile i Topčijska kafana, Astronomska kula, Ladno kupatilo, Veliki basamaci. Druge kafane dobijale su imena po nekoj oznaci ili predmetu koji se izdvaja u njihovoj blizini. Tako je ime dobila kafana kod Palidrvca po prvoj srpskoj fabrici palidrvaca koja se nalazila na Dorćolu, kao i Skadarlijska kafana kod Tri šešira, koja se nalazila pored ugledne radionice šešira gospodina Dimovića. Bilo je zaista smešnih naziva kafana, kao što su Čandžijska kafana, Pceto koje laje, Kod lepog izgleda, Tri seljaka, Seljančica, Musa, Poslednji groš, Kod dva panja, Kod dva narednika, Sablja Dimiskija, Klanica, Kod 7. kilometra, Dva tesača, Dva tigra, Zlatna slavina, Zlatni opanak, Mladi mavarin, 7 čunova, Rascvetana višnja, Suvi đeram, Crni arapin, Švajcarija. Na mestu gde se danas nalazi Palata Albanija, još 1860. godine sagrađena je kafana Albanija, u kojoj se pila dobra čačanska rakija, a bila je poznata po prvom javnom satu u Beogradu, kod koga su se zakazivali sastanci, od poslovnih do ljubavnih. Na Zelenom vencu nalazila se kafana Amerika, poznata po trbušnom plesu, orijentalnoj muzici i prostituciji. Kafana Bumskeller na početku Skadarlije značajna je za istoriju našeg grada, jer su se u njoj održavale pozorišne predstave, a ime je dobila po vlasniku Peri Svilenom, koga su zvali Pera Bums, i po velikom podrumu Kelleru. Zanimljivu istoriju imala je kafana Kod dve bule, koja se nalazila na mestu gde se danas nalazi crkva Aleksandra Nevskog u Dušanovoj ulici. U vreme austrijske vlasti u Beogradu u 18. veku u izveštajima Bečkom dvoru pominju se kafane Crnog orla, Crvenog petla, Pet ševa, Tri zeca, Divljeg čoveka, a kao najopasnija je označena gostionica Kod dve bule, koja je bila stecište u ono vreme najvećeg evropskog pustolova barona Franje Trenka.
Na Terazijama, gde se kasnije nalazio restoran Dušanov grad, nalazila se kafana Zlatan krst, u kojoj je 1896. godine održana prva bioskopska predstava u Srbiji. Kafana Znak pitanja, koja postoji i danas, prvo se zvala Ećimtomina kafana, da bi potom dobila naziv kafana kod Saborne crkve, jer se nalazila u njenoj blizini, što je razbesnelo mitropolita, koji je uspeo da obezbedi da vlast zabrani to ime. Kako zakupac nije mogao da se seti kako da nazove kafanu, firmopisac je napisao Znak pitanja i tako kafana ostade do danas Znak pitanja. Kafana kod Rajića, junaka serbskog, nalazila se na velikoj pijaci na današnjem Studentskom trgu i u njoj je organizovana proslava povodom predaje ključeva grada Beograda knezu Mihajlu aprila 1867. godine. Na uglu Hilandarske i Džordža Vašingtona nalazila se kafana kod 7 Švaba, nazvana po Nemcima koji su bili česti gosti jer su gradili obližnju gradsku bolnicu. U njoj je često sedeo Đura Jakšić, koji je kafanske dugove plaćao slikama, pa je oslikao za kafanu sliku na kojoj 7 Švaba jure zeca. Kafana Stambol kapija nalazila se u Vasinoj ulici, na mestu nekadašnjeg turskog hana, a 80. godina 19. veka renovirana je u hotel Imperial, u kome je boravio i Nikola Tesla. Imena beogradskih kafana govore mnogo o našem društvu, ali i mentalitetu. Vremena se menjaju, naš Beograd raste, razvija se i menja, ali uloga kafana u našem društvu ostaje ista, nezamenljiva.